Hagajing lagai Asia Cup G20 Super 4 hapdeng ke India Persia ke Sri Lanka. Haba paisha na gajing lagai ke Sri Lanka kalau job ke tos bad kalau jet penpol nengkong. Hagapal ditit jong kari India kirang tit jongka kilala benilai kai bha hagaba kilala ben kamai Haduh ars pa arons bad hap sun wicket nagi RP over bad hag na gajing lagai Abhishek Sharma ulala abyang benilai kai bha hagaba ulala ben kamai Haduh unriu peway runs nak benta ke India. Habangi paipat syaga palitit jong ke Sri Lanka wala ke India kalau bu target Kynhun Henry girang tit jong ke Sri Lanka ki Khlem du jingkermen agaba gilala ben peniak hai ya karons balabu dakari India badhaga ne jing kai unisan kau lala ben kamai ya ke spa runs baleng baga ne jing khai lahap ban ra syaga super over badai ha ke super over ke India galala ben Pynliem ya ke Sri Lanka. Haga jing kai Liga Portugal habreng ke Benfica Persia ika Gil Vicente aba paisha na kicing kai ke Benfica kalau kur dengan job badin bakalala aban Pynliem ya ke Gil Vicente ka Arlanot. Haga jing kai La Liga pedeng Girona Persia ke Espanyol haga na kicing kai baro artli ki Kynhun ki khai Khlem la aban Penkijar nadu wasdang kicing kai Haduh bekut jong kicing kai. Haga jing kai Ligue 1 hapdeng ke Starbucks Persia ke Marseille haga na kicing kai ke Marseille kalau kur dengan job hadin bakalala aban Pynliem ya ke Starbucks da Arla kawai. Baria gini ki Argol juga Marseille layo ben tap nengkong leng bau Aubameyang haga minit ke banyau pelpra baria ke gol ke baar layo ben tap leng bau Murillo Hashwa ben kut ke jingle kai kata haga minit ke bakendai pel plus way haga jingle kai Bundesliga pedeng ke Bayern Munich Persia ke Werder haba pai syak ne ke jingle kai ke Bayern Munich kala khur ke nam job hadin bagalala ben Pynliem sok ya ke Werder da saulanat baria gini ki sau gol juga Bayern Munich layo ben tap Argol dau harikin kata haga minit ko basau peusan ban riu peusan bad marshigo layo ban tap dauta badu limer haga jiga lekai Saudi Pro League haprenga Kynhun lekai Benzema ka Al Ittihad Persia e Kynhun lekai Ronaldo ka Al Nassr haga ne jiga lekai ka Al Nassr kalau khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem ka Al Ittihad da Arlanot badia gini ki Argol juga Al Nassr layo ban tap nengkong leng bau mane haga minit ko khandai bad Ronaldo liyo ben tap ya ke gol ke baar hak minit ke balai peusan bad leng bagan jing job ke Al Nassr kabat ya ke kerdan ke beningkong hak min ya khen poin lagi sau teli ki jing lekai bad ke Khlem pat syarem bad ya khai hak ni ke Samoi.